Nay, sabidong mo't na tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan ka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidurduli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan ka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo no saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan ka. Naimbag nga oras yu amin kagayem. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasalitaan arapauluan. Naparabor. Dito'y programa tayo. Unay na itan ka. Kunak no nalipata mo titulag tama pan agbolalaw. Naguwinak mo, kumparay. Isa nga, inururay ka. Sige, mapantang nga roda. Alas 3 pa lang ti parbangaw. Nalutaw day bulalaw ang nagnanam. Ay, nagsayatan, kumparay. Iso nga raw, ngay nawis ka, tambangan tan ijay. Mangyawid tang tumad ka na. Iti para kadarita ken maray. Ay yaman akong naikin ka, kumparay. Nagsayaat ka, kumparay. Awalan yaman na day ta, kumparay. Basta dalakid day. Ken ragsak ka ti mangi paranaw. Aguray tanit ti taksi ni tayo, kumparay. Ay, wala, kumparay. Sikalatan ti masurot, sikamat ti nagawis. Awan problema basta da. Anyat serbiti kwarta. Tinapatay. Iso tinasayat alin naman. Ananuam ti kwarta. Naawan mo tragsak mo. Ay, wana paray. Nilang bakit mo ti parikot? Saan nan sa kayat nga umay ka di tabalay? Ay, kastya lang na jay. Amumatan ti bumakay. Magbagak nga raw. Tan nagunag ti tul na. In short, imot. Ay, unay daytan. Ne, nagsapa kayo mat na rumwar tatang? Kasangsangpet mikit dia kanitatang mo. Mala, irwar maun kumpare. Jay impabalkot ta kanan dari ka ken kumari Milda. Babaray. Wow! Thank you, Ninong. Kanayon nga dated mo kanan miya. Kababain lang kanininang. Oh, sana problema na itabalasan ko. Kwartak mo ti may gatgatang iti iparparabol ko iti parak a tao. Agkusilap ngamin no makita na nga daig mo dito'y balay. Mo, saan ray ta ti parikot? Mangtudak lata, basta agdalakit na eh. Un kaya, agsango kami kanitatang mao, nakakaiso ng awan trabaho. Di kay agong ungatwain. Ala, saan mo't Ninong? Uray man agmalmalum kayo agsango kinitatang. Awan ti may bagbagami kininanang. Ay, way. Nakaulimak di kumaray. Saan ngagtagtagaray. Saan nakas ka ni bakit as sumanao? Un nga rod Ninong.
Kababain kin ni Ninang. Amangan paikit din o, laawan na kan tumanen. Di yun dengdeng na jay, no sa manaw. Mababain kami kin ni Nanang, no kasta nga gungungot ni Ninang. Mangmangagmi ngamin ditoy, tagkaruba tayo laeng. No mangagyaw tingiwat na. Ipapanyon amanok, ako manutak, sana makaitlog. Ay, apo, awan man, isida enen. Nagloko na itabak-bakatan. Kumparay, rumuwarta itong rabe. Ha? Paparanta ka day, kumparay. Umumutang kanya, kumparay. No ada igam ka. Happy ti kayat ka. Dak kayat apagbuutan ti kwarta. Ha? Wad, kumparay. Anandom ti kwarta no may dagil kamot di tasole. Iso akabayata na makaliwaksay ti tao. Agaliwak sakit day. Saan nga agpupok, akasla baboy yan, nakapupok. Aliwak say, kumparay. Ay kat, nagasgasat ka, kumparay. Adaw, ti may igamam akwarta. Ay ran na lang, kumparay. Intun awan. Awan na tamanin Iso akabayatan nga da kwarta. Para matan. Saan apagbuutan. Sakbay nagdamag kanitang, ibagakaon, di papanak. Ha? Inak makipagronda ita arabi Anya? Inak makipagronda kunakmay. Sa dinaw? Nay, aslaawan panunot mo nitang. Dadamagan ayan na ita. Sa dino pa'y kumatipagronda akngay. Alangan mo ngay nakagronda iti Aprika. Iti barangay Anya ti amok ngay. No ingka agronda itayan dagiti kalapati anababa ti tayab na. Anya. Papanamanen dado. Italang bangir. Itayan na kumpari randay. Kaslaak la mapukpukaw akanayon. Day tala umin inum ti amuyo. Apay dakas tagkapay. Ha? Tunggal mapanak ita bangir. Pagkapkapyan na ni pari randay. Iso ano dado makat mabainak may. Iso nga wisag mo't ngagsango kami Anya nga iti pagsangwan yaw. Kumporme mo't nga da. Orin niya dita na pangbolo ni tipulutan. Day takak ti bagbagak. Adda ipan mo dita nagadwa pulutan. Ngamawan mo ti ibatim para iti pamilyam. Pagtala ka man nitang. Agkuri akarayon ti kinaaman mo. Inikan ka lang aroda ni ti sangaribo pagpalingkem. Agriri ka pala. Uman anay ngay mat. Pag-grocery ngay pay. Mangtidak tumanin. Pagbalinin nakmat nga ubog. Anya. Partakak man kit di nga ibusin amin nga isang put mo amakan. Tapno awan ti may padawat mo. Kasasauna ka di painitang. Wano ang karkararang ka. Ha? Ditang, bayam ngagparabor ti asawam.
Ta, naiyanak ka na parabor day ta, akas kanyak. Anya? Kunagaron ni Apo Jesus, anaragragsak ti mangted, ngem ti umawat. Kanwan yaman ti maited tayo, saan tayo ngay boy-boy? Madi, ti imot. Apaya kas ta ti bagbagam nanang. Ay, oray siyak nga men, kat imutam. Anya? Rinigrigalwan ka lang arodon iti lupot kada tsinelas, ibagampay lang nga imutak. Pasig mo't naglupusam, tininten mo kanyak. Dinakpay na rigalwan iti baraw. Pinapaimaan kayo pa iti kwarta. Dayjay lakit den. 20 pesos lati may turid mo nga ipaima kanyak. Dinakpay na paimaan iti ribo. Imot ka nga main. Anya? Anya day ta, balasang ko. Tinolakals ninong. Na, lukatak man. Ay na, nagbanglaw. Mison, ti si dami ka ninilang mau, tapno saanan nga glutaw. O ninong, naimas day ta. Papayakin marunggay tilaok na. Agyamanak balasang ko Awan anyaman na ninong. Sige, mapanakon. Oraya mo ti malukong yaw. Prakargaak, iti makaroni salad. Wow! Nagimasan ninong. Thank you Ay, buwan. Oraya mo, mabitlaan. Apay day tanga ugalim. Basta da ito dati kayat mo sukatam. Nairarang anda, iso amang tidak mo Madi tagim imo, madi ti amen. Nagbasit lang aruda ni padawat mo pailaang. Apay aya, tam nagimot ka nitang. Anya nga run mo ti kanan di anak mo. Bakit day jayo, kan mamabsog iti opisina da, taado, dagi pa niti saramsam da. Imbis nga da kanot intun rabi impadawat mo. Oray day, tan bakit? Mga no itag-tagainip mo pa, yung padawat ko ang macaroni salad. Ay, oray day tan. Napariir dito'y paraangan niya, kumparay. Alay baga, tangay nalpas mananti nagmalem at trabaho. Aginanatamot ag relax tamanan, kumparay. Wala, kumparay. Ditan balay may, ti pagsangwanta, tapno sana sumanaon ni kumarin. Ada pangbulon di tabalay. Pag-isa ba rin? Adamot basit nga ibulon di tarif. Mabitlang tayo wargaw. Bayamon. I-reservam laangan asidayaw. Ado ti mapulutan i Jeref May. Amangan no adamasaw ni kumare. Kapapain mo. Dang gamlay dyan. Ibing-bingayak mo. Kakaiso na nga dakwartak. Bayaman. Painumak na dyan bakbakatan. Sumango kamot bakal, tapno naragragsak. Amo mahay bladak pa inumin nak. Agalunos ka nga ron iti pulutan, tapno di mo ba't ko na. Kumparay, ado ti pulutan ta. Mangilasin na kiti si data yun tun bigat. Tama nga numaibos. Anya,
Odo, ti maluto dita, bakit? Di kan agilasain. Mangipadigo kakit di anita banger. Nagbasitan. Nagadaw. Bayang malangan na siya kaw. Ari kabalasang kaw. Mangyag ka man iti malukong yaw di tata, karga kiti sidayaw. Anya. Apay aya, takas ti ugalim nitang. Makadlawak. Gagara mabuslunan ti masidawan lumakan. Sika ti dildilawag ti ugali na. Ta ipadawat mo amin nga daken ka. Iparamag mo amin. Tapno ibagada nga aduan ka. Maditi paramag. Sana kinaparamag ti kasjay, no di ket kinaparabor. Kinaparamag. Kinaparabor. Managparaborak namin ka. Managparamag ko na ma. Ay awan kan nitang. Imot ka talaga. Amon ka. Anya. Saan mat nga imot na kumpari randay? No addaan da, agi paranod damag. Mayra na lang nga adu ka na ta, iso nga agi paranod kamit kumaa. Panunutom mo't ti para iti sumaruno, ti para iti into. Ay na bakit? Lamin anaw, anabang lesanta, gapoy ti kadudulin, kan kaiimot mo. Sayang, nagiti mabangbangles alamot. Awan ti masayang. Ti padpadawat mo ti sayang. Amom nitang, nasaysaya at tinaparabor ngam tay imaw. Tainton agrigat ka, adamang tulong ken ka. Ngam no imot ka, imutan na kan tumad. No paramag ka, awan ti mabatiken ka, agnganga ka iti udi na. Sika lang at yag nga. Ha? Ilumag ko man kit di dagito yung masida. Kun makmakan. Kalpasan na ibagak ana ibos. Dagito'y dilata, dagito'y groceries. Kun buslunak akana yung tilutwa, tapno maibos. Kat awan ki di te padawat na. Awanan ti may gatang iti masida. Nagboring ti kastoy. Inakman di tabanger. Awan lang arudin ti kwarta. Mapangkamanan agi padawat. Awan nga rod ako nam. Anyangay ti padawat kaw. Pamumbakit. Nasaysaya at ti managi paranod ngam tay imo. Agi paranod ka nga uray awanan ti kanan ti pamilyam. Imposible kamutin Agsuswildo ni katay. Mangmangtid may kano pa'y anagbisin ka. Apay urayom nga agbisinak. Makadadaal kay ti aldaw. Inak mo na agrelaxan ni tabanger. Bunagum amin amakan, ipan mo dita amin. Nakalas ti panagniw-ngiwat mo nitang. Imula tultuladan ni kumarem anak ulimag. Kan anya ti kay kayat mo Inak agrelax ije club. Kaduak na giti ibagbagam anamabati tayab na alaman Ninang, ada ka din ni Ninong? Apaya birbirukam. Aginumdamanan kinitatang mo. Saan, Ninang? Dumawat ako may tibasit lang asuka. Awan ti sukami. Kit no nagadaw ti soka ni takabinay. Imot mo. Oho.
May saagalon ti sukatayaw. Na, Basit lang mo tinawdawadan ta ubeng. Di ka palay ka ti may sabasaw ti ka aduna. anya, aginot kamot Sana panaginot day ta. No di kat panagimot. Anya, Adagaya mitad ko ninang. Dahito ni. Into no abangos. Di mo mulagatan. Awata maon. Kat agyaman kamatan. Umay nakapagkayam ikan itisidam. Imutam kit din. ha? Ay, awan pa'y kwarta. Day talat isang kadagulit mo. Awan mo ta talaga. Kasano, kat saan ka ang nagurnong idi adu ti kwartam. Anya, ipabasol mo amin kanyak. Sika kumaati nagurnong ano naginaw. No nakita mo nga agi paraburak. Parta kamutan tiyag buslon tapno awan may paranod ka. O lidobli gastos na dyan. Di nakman si Diron iti kasta. Ta sika ti nagbuslong. Imbes at ti pamilyam ti busugam. Dagiti mo't barkada ka nagagayim mo. Kasla kala sino a pilantropo. Paramag. Tanda ka man nitang, makatitilang ka. Kas kala alimbubuyog amang titilang itilapayag. Talaga mo't a paramag ka. Paramag. Sa anak aparamag nitang. Naparaburak lang. Kunay daytan. Nalabos dayta a kinaparabor. Kwarta, banag ken pati ayat. Iparabor mo kadagiti kalapati a nababati tayab na. Ayaten nga rod mo tipada at tao saan kat aguraan. Agbero ka pa ikindi at ipadawat mo dita. Alay, ipadawat mo aminan. Ay, uray daytan nitang. Adda ayam may padawat dita. Muti nga raw, tay paranod ko amin. Anya? Bueno, ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Naparabor! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka... Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapauluan. Sukir ababakit. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka... Nagloko mo tanday dya bakbakitan. Sino nanang? Ni bakit ti siyang Apay ayamanan. Saan ngagpatpatingga amang dadadaul kanyak. Kasano ti pan nakamoy akasta? Imbaga ni Marivic kanyak. Isu ngamin ti papapanan na ijay. Anyaya ti bagbagana. Aguuyo nga kano. Kan mangkukulam kano. Anya? Apay nga kasta ti bagbagana. Gapo kano ta saan nakarumrumwar. Kan no makumikumak kadagiti masetas ko ang inginaan. Ay talaga asaan nakarumwar. Tanda aklaang dita backdoor. Is ti marek ngayon daw. Kan apanak agsingsingir kadagiti pautang. Kasano ako na nasaan nakarumrumwar. Asya kat agkulkulong latan. Makapaburik iti dara day jabak bakitan. Wala. Bayan nyo nanang. Pasensyaan nyo, tapno awan riri. Isumat ti agar aramid iti riri. Ure no iso ti agar aramid iti riri. Bayan nyo latan, tapno maliklikan ti gubat. Una daytan. Di pa'y gaya muwena
ti Jack na singir. Inton bigaton, tanabanog akong amagmag na mapanag singir. Hanggang isardeng kumampay. Madama manen ti Marites dagita atat tao. Nagdudupong damanen dita. Awan na talaga ti maaramid daan na imbag. Di da nga ta mabanog at sumadismiss. Mapanak man kit din. Tak lang dagita. Ay, dayjay anena. Apal dayjay. Umaapal kanya. Siyak mo ti pagsasaritaan da. Marwa mo day ta babae. Aguray ka man. Ngay ba't? Apay presidente. Wano artista. Hay, tisyang. Tangiwat mo naglawa. Sumadao ka man ditan. Daitem tangiwat mo jablo ka. Chismosa. Pamulmulan ka dita iti bingkol makitam. Umuna hearing tayo nito. Ket sapay ko man, maornos tayo anangos. Tapnosan tayo akababain kanang iti daduma a barangay. Kang ronan na kanya po mayor. Basit lang tayo parikot. Iso nga ornosan tayo kuma para iti kapya ken pagsayaatan ti amin iti barangay. Naibasa kita yan ti complaint. Ita, denggan tayo ti panagsaw ti complainant ni Manang Nena. Agburbur ti dara, kapitan, iti daytoy abakbakitan. Nagaramid kit din iti sarsarita kontra kanyak, gapula ang tapampamulmulanda. Naimat tapampamulmulan ni magpagkamon, dang nga! Nene. Saan kayo ang gapay ti sango ka, Manang Nena, ken Manang Tisyang? Pagsaritaan tayo na imbag ng iti bambanag. Apay nga minakas di tinaramid daytoy abakbakitan. Naaktok at chis-chismisendak di tabalay da marivik. Iso pinagsasawa ko na. Anawa ak lang arudon ngay sardeng nagtagchismis. Ad-dalakit nga rod nagpalastog kadakwada. Siyak pa'y kit din ti pinagsasawan na. Ay gapo ata! Lalaawan nakmalt. Naka-puspus-kul taro pa mamang lalaaw kanya kiti kapuskulan ti tao. Sika, ti imuna. Imuna ka naglalaaw. Ay, sika! Ulbod ka! Ay, sika, ti ulbod! Nagbastos ka bakbakitan. Kano siya ti sarsaritaan akunan ni ate? Pagan ano ka ngaymot nga saritaan? Apay artista ka? Wano baknang ka? Wano napintas ka? Ay, awan tibain mo ang mangirandarong kanya. Oray sa dinupay ti pagsangwanta. Saan kang atrasan laglag? Siyak lang arudan. Ti chinis-chismis mo kan pinadpadakes mo. Siyak pa iti parwarem nga ulbod. Nagawan mo na panagbabain mo iti bagim. Awan pa'y sirbim abakbaktan. Di kalamabain iti pamilyam kan iti bagbagim. Bakbaktan ka lang arudan. Chismosa ka pa'y. Ops. Awan pain mo. Natijeblog huli makayaman. Awanan ti aridenggan. Sagay sa lang tagsao. Di takmutin ni kabilangan na kapitan niya. Dispensaren na kapitan. Iso lang arudan tinagbasol ngamin. Iso pa'y tinauyong. Kano sika tinakayuyong? Sika! Mak! Apay di yung mangyag na ti ipang-pang-or ko ni ti lamisan. Ura lang maabutanan do yung lamisan iti kapapang-or ko. Di kayo matlat tagulimag. Kaya't yaw, tadita ulo yon ti pang-ipang-urak iti na ito martilyaw. Anyabot ti ilkam, apo sekretary. Makakatawa kiti mapaspasamak dito'y hearing, kapitan. Mas dawa ka. Kas daw mo ti arami na ito nga tataw. Kasanwa malpas ti hearing nagpada kayo matasukir abambakit. Nagringat kayo nga nanawan. Laglagi pa nyo at talo akaso ti tamingag ita nga agsapa. Mangibayag kayo, sukir. Amangan no maatake kayo, kapitan. Talaga. Stressful ngamin ti constituent at sukir.
para kunak. Awan pan nakaornos ti amin. Isa baliwan yung ton, tagsangaw. Mag-sit tayo ti second hearing. Lokit day. Hanyang daw ita. Nalipatak pa yun. Kapitik, kinaalaw-aw yun. Lunes, Kapitan. Petsa 5. Sige. Inton petsa... Busy tayo next week So inton petsa 19 lang nabaliwan yung tagsangaw. Kat pangasiyo tawan ton ti binugkawan. Dasan konton ngay tuktok na ito akayo ang martilyo iti lamisaan. Nadadalan ti lamisaan. Tunukan di tanton ulo yo ti pangituktukak. Jablaw. Urnosan nyo mamuti bagbagyo nanang. Kababain ti may dardarom ka po ti chismis. Iso ti chismosa. Ay, bakto binagagayim ka. Tay sudat ag witness kanya, uray kita agmulagat tao, da dya babae. Anya kumamot nga iti witnessan da. Da kayo mo tinaakto. Da kayo tinaakto ni Nana Nena ngagchismis. Alright, saan na ka mabutang? Ibagak mo't aso man na umot iday, ading denggaag. Amok day tay bagbagayo pagteng nanang. Idi pa'y day ta. Pinagluksaw yung mutlaeng ni Nana Nena. Gapumanen iti aramidyo. Pudnumat nagsaw-saw kayo idi. Kan nagsaw-saw mat. Gapumutlaeng iti aramidyo kas kinunak. Ay, uray. Ibagak mo't iti saan mo na apo kaputan day ta? Saan na nanang? Saan na malmalpas ti kaso? Nutilay palpalagipyo kan nutilay bagbagayaw. Talaga, nga agisingitak iti kumkumporme tapno gungguna naman. Oray man, agtambli-tambleng iti nalaos aluksaw na kanya. Anya? Adaman damag, Kapitan. Anya na ita, manang Nena. Apay, mabalinti mangala iti nagadua witness, tapno witnessan na laeng tinapalabas apagteng. Maria, no nabayagan na pagteng, saan na mabalin ngay sutin kay sarsarita wano idardarom. 8 bulanen apagteng dayjay, Kapitan. Ay sos, Maria. Isu nga min tinangeg ko nga ibagbagan ni Tisyang. Ay, awan na ita. Jak pastreken ti witness nga adaw amang kibur lang iti hearing. Parwarek amin nila. Very good. Masurudak namin, Kapitan. Saan kayong taon nga pinasakit? Aginurnos kayong taon, pangasayaw. Sana da kayo ti mangibabayin kanyak kapitan. Ibagadan to pengawan maor-ornos ka takhapuyak. Usa di dakman ipasubaw. Jab lukit birang kita ngiwat yan. Tirumbay, ketselseran iti bato na kita ngiwat. Balasan ka. Bakit tinulong ka man kanya? Apay ka di, Kapitan. Kasaritam tuman ni nanang mo, bagbagam, Apay ayakap. inton hearing da kani nanam anena. Jagto kayat ti nangiwat. Ti wakak ti ngiwat dan wakasta terambidan damanan. Ha? So may kantuman balasang ko, tapno ada kadua nga ganawa. Ure ni sami nakasaritak maten. Maluksawak kadakwada. Sukir amambakag. Awan pa'y pangisuruan kadakwada. Unay na itan. Nanang, kababain mo't ka ni Kapitan.
Iso nga, pakumbaba kayon to, no hearing yaw. Apay ngay, asyak ti mabagbagaan iti kasta. Dayja ati siyang Ta iso tinagatal ti dilan Imbis sa pagkwartaan ti biruken Saan mo't tapagchismisan. Anya? Imbis apanggedan ti sapulan Saan mo't tapagaapaan. No, nadaytan. Iso nga raw, saan yun atutupan? Pangasiyaw. Gamin, inawis na kami ni Kapitan nga agatin iti hearing yaw. Tapno, ada kadwa na nga agpasify. Saanen masapol. Masapol nanang. Umaymot ni Vilma, ta sintara na mo tingiwat ni nanang na. Ha? Ita, kayat ko amornos ti susik itinagbatan niyo manang nena ken manang tisyang. Amoyo, dito barangay hall ket pag-iindornosan sana pagpapalutan. Ha? Jak kayat nga gindan kayo manen ngagsaw. Urayan niyo timbatangyaw. Sagay sa tiagsaw. Nalawag, Uwan, Kapitan. mabalin manang tisyang. Ay, wala, Kapitan. Ngala manang nena. Umunakan ngagputak at agsao itinabanaya. Kayat ko nga ikaton ni Tisyang tiki naman na nauna. Ken tiki naman nakibiyang na. Ken anyaki naman na nauna nga magbagam. Agbay sumat. Ops. Huwag yan nyo man ang tag-jowet. Tablo kayo. Abay, nagsukir kayo matan. Kay bagbagak asagay sa lang tagsao. Tapno nasayat yamin. Ituloy mo, manang nena. Kanisar dengnan ti mang sisiim ken mang palpaliiw ken mang bibiyang kanyak. Ay pagan ano kamot ka sisiman? Apay napintas ka? Siga pulos nga awan ti pintasem. Karuprupam jay asom arupanget. Ay siga ay karuprupam dagiti akin kinuto jay nga bakas. Stop. Lala. Si kang arudan tagsaw manang tisyang. Tapno, saan ka sumaningit? Kano, iso mo timang papadakas kanyak? Padpadaksin na kiti pamilyak. Sa anak abalitaden, tamang ano piwakag tangiwat mo anaglawa. Manipod ide aging gaita. Adon timbagbagam. Ayaw na si kaman, adon timbag... Ay, excuse me. Saan man pa tagsaw? Saan kayo nga agisalpikari ti parparikot idiogma? Noon niya lang ti nakaidroman nyo, iso lang ti sungbatan nyo. Orin na kayo mat, manang nena. Noon niya lang ti agdama na pasamak, iso lang ti tapik. Matayak ka na kayo. Babakit asukir. Una detan. Wala. Agpinakawan kayon. Tanay manglus-duya kon. Agkinari kayo. Pasar dengan yung ti agapa. No diyo kayat ti mamulta. Lagipon nyo, nga damulta ti mang padakas kada mangitismis. Kan maibabain kayo. Basta sardengan dan tagchismis ken makibiyang, Kapitan. Manang ti siyang, agkari ka asumardeng kaan, tasika ti nangirugi ti amin. Agpirma ka, kani karim asumardeng kaan. Tapno malpasan ti riri. Ket sikamat manang nena. Nanda pa'y mangagmukin ko na saan mo nga paun. Umay ka dito barangay kat idarum mo, tas siya kon timang disiplina ken ko na. Diyak kaya ti soker. Nangro na pa'y no babakit a soker. Siyablo. Kapitan, pasensyaan yun ni Nanang. Pasensyaan ninyo ni Nanang, Kapitan. Di dalagbayin ka na kayo nga anak. Just kay soker na babakit. Sana pumuraw ti buko ka na kayo, ababakit. Hindi pagkat agparotan, jablo. Da kayo sa matan ti pakaigapuan ti panagkalbok. Ula na itan.
Bueno, gagayem, ditan ginagibusan, ti pakasaritan tayo na pauluan. Sukir, ababakit. Dito'y programa tayo. Unay-daytan kaka. Manipod, iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ara pauluan. Agtatakon. Dito'y programa tayo. Unay-daytan kaka. Ay na, makarengreng mat na kita gigidan ng video ka karuba. Di ka pala naruwa, maday. Kasta talaga tunggal dumteng ti Christmas season. One mat kit di. Saan to pa yan nadandanon ti Christmas kat dandani inal daw ti agpa-video kay. Itan tulakit din ti saan. Mas daawak mat Uray nagngina ti singir ti video kay alilat tamot. Ado ti agpa-reserve. Mayat mo ti adda video kina. Ta kumita da iti holidays. Kasi ti dayta. 500 ti abang ti video kay ti agpatnag. Ngam no holidays. 1,500 to 2,000 ti agpatnag lang. Ngam pila ang dalat tamot agpa-reserve uray nakangingina. Pakaragsakan na kami na ita ading. Kinuri siya. Maragsakan akpatadumngag iti music. Basta saan laki di mat aday tay naariwawala unay. Kas itay nakapigpigsa agigidan ti talo. Imbag ata may salaangan ita ti agbidvideo ke. Naginanada basit. Amo manong ti daddumamet no agkantada kasla kabusor da tingiw-ngiwatan da. Jaske, inlaaw lang arudan, agpadaya agpalaod pa'y titono da. Unay dayta. Ag-selfie ako ma. Kasla kayat ko ti mapan makikanta. Di tayan daman ang pitang. Naragsak taglawlawan tay. Ay, Christmas nga men. Iso naragsak ti tattao. Kasta ko mga inaldaw. Naragsak ti tao iti inaldaw. Awan aga apa. Nagmayat adenggan ti ragragsak. Sana di binugkawan no ginubat. Nagalas. Una, ag-selfie akman ta picturen akman erleng. Ay, ante. Ang mabitlaan nga rod ta agpusi nga man dita yung tilukban. Gamam dati cellphone ko nay. Sige ante. Agpus kayo nante. Yata, mayat ti posing yawn. Wan, umadayo akpay basit. Tagpus kayo nante Ay, kasta. Medyo ingatok basit ti may sa asakak. Sa igamak ti sikot ko, datag banni ko sa kakastaw na Kat dahi tumot may sa nga imak, ikapot ko dito'y poon tilukban. Sige, picturan na ko, ta nakaisumak. Picturan na ko. Sige, ante, umisum kay lata. Kasta. Kita agpay, no niya ti pagsayaatan na. Kasta. Jablaw, naktanganon tingiwat ko ang nakaisam, nagbayag kamat. Uray la mamigargaron, tibibig ko ang naktangan ang nakaisam. Una detan. May mayat mo't lang no napintas ti alay yung ante. Siyempre, kita mo ti buokyo, no banking, no anya. So nga, may mayat ante, ano sam, takitak na niya ti pagpintasan na. Ay di mo baybayagan Nagrigat ti umisum tinapaot. Diyos kay! Ay pinpindaak ti pagpuspusingak. Oray ta busy damo dagita ngagbibidyo okay ngam ni nagsardeng da pay mat.
Ay, dito ya ngagpos. Isang gear ko iti daytoy puon ti mangga. Ready, auntie? Ay, anay ko. Ay, nagadwa ka na. Ay, na. Pagpistandan ti bukot ka. Anay ko. Pagtatak ko nam gamay nga aramid. Anay. Tila pagtatak ko nam apagpupusan just kay. Anay ko. Kanya nga, dinabunar kan. Tulungan dakman kidi amang ikat ka dagiti kuton adim ket iti bukot ko. Ay, jablo ki day. Ay, sapay planok ti mapan makibidyo ki dita yan da marilita. Ag-selfie ka kitday nakadwam na giti ka na eh. Anya. Nagtatakon ka ag-selfie ka nagiti kayo dita. Pagtatak ko nang nakamot akin nitain nagiti ka na eh. Unay daytan. Kakaanakan, mapantayo man mo't mangristauran. Ay, unantay. Nagsayatan na itaan na panunod yaw. Damagang pa'y mo't da kwarta ni ante. Wow! Nagkaritan yan tay. Agam anya restaurant ti papanantayaw. Iti turo-turo. Anya aturo-turo mo't ngay bagbagam. Apay chip, apay por. Seryoso kayong sakit niya, antay. Ay talaga mag. Saan a chip da ito'y ikit yu ubeng? Saan asinsinan a restauran ti papanantayaw? No dikat iti maysa kadagiti kadakkelan a restauran iti ilay. Mapantayaw, ijay, naraman restauran. Wow! Klas na dya restaurant, antay. Ay, amak. Amangan no mabitin ti kwartayaw. So dalaeng ay ati makastrik iti kasta restauran. Daanag yun aya. Awan to pa'y dadanagak. Ala, grubat kayo ki din tamapantayaw. Tag selfie akto mamut ijay. Ay, wala na tanikit. Apaya rumwar kayo pa langit. Ado mati makan. Ado pati makan kadagiti karoba. Kan agaw awis da mapantay ka no. Agbibidyo ke dita baleda. Ado mo ti video okay house ijay ilay. Mapantayo ki daing. Sakbay arumwar kayaw kabagays. Denggan nakpay. Anya manen apanguntra ay at ibagamot manong manaktak ka. Saan na panguntra ti ibagak no di kat tulaong. Diyak kayat nga gastos kayo unay. Nangina ti papanan nyo a restaurant. Jailangan turo-turaw. Oh, pagananok mo't ngay. Nalaka kin ado ti makan mo ija ta kayang-kaya ti bulsa. Apay, jak kaya, jay dakkel a restauran. Ako pa. Ay, mapantayo ki dinubeng. Magagaran akon nga agsilpi iti class a restauran. Anya, ay, una detan. Ay, mabitlaeng tagurdura kaun. Tagurdurak iti kanon tayo at atlo. Ay, warang te. Ta si kamot ti boss. Wana. Orayan yung ti waiter. Iso ti umay mangalay order. Kaya't kung arod asya kunti mapan mangibagakin kwa na. Ijay, mapanak ijay. Mabitlaeng, urayan da. Ni. Anya nga ti orderan niya ante amakmakan. Naimas lakit dito order na. Tasaan mo tasinsinan a restaurant da ito eh. Ado ti kwarta niya ante Ta dito'y pa ti nangipanan na karta. Ay, sigurado da itamanong. Detan. Dahil urayan tayong ti waiter ta umayan. Iyong nadagos. Ay, warang te. Hanggang nagbeat mo tan. Ada-adagos ti order yaw. Ito ti order yaw, ba? Apag isuan ayag ti order, isumot ti panangrugidan ngagkanta ti video okay di tabangir. Ay, just kay. Nay tawi.
talo tinapay ti order ni ante. Kan talo mat abaso anapudot adanaw. Ha? Kababain. Nagdaduson kan naduma-duma ti order dagiti aday ti abay tayo. Dito tanda tayo kat tinapay laang kan danaw. Eh, data ka diti kanan tayo, ante. Ay, gawin na. Apay, dagas. Mabit lang ta irwar ko man jay 2 a 3 in 1 kape a binaalon ko. Na- Kunday tay nakasasye a palaman. Irwar ko. Hunay daytan. Diski, kababain. Anya, gati ka babayin dita. Nag-order tayo, mat. Pagugudwaan tayo na ito'y 3 in 1 a kape. Ay na, una yan. Makapauyag kayo. Nagtamnayan ngay, ante. No talo tayo pa'y nga agugudwa iti 2 a kape. Da kayo lang ang tagkape. Danong laangan kanyak. Na. Apay ngay nga putum tarupam erleng. Awan, ante. Palamanan yun, dagita tinapayaw. Tamangan tayon. Ayun gayam. Isa parkon ate agsilpe. Anya? Anya nga ti selfie am anay masama ka nante. Awan mo. Sana balay. Tinapatag kat makaselfie ak diti unag ti restauran. Anya? Madama pa lang di selfie ni auntie. Iso nga glibastan nga agawin. Kababain. Kunam no asino asumrakit ni class a restaurant. Awan mo't orderin na. Day tangay tinapay kendanom. Dito nanti. Umisum kayo adwa Taag picture tayo. Ag selfie tayo Ag post kayo mat I-post kunto na ito. So, saan na nanti? Diyak kaya ti maipos nga dahiti restaurant. Kalpasan na, awan mo't karga tilamisaan na pagsasangwan. Gadula amin. Adamo tinorder ko akanin tayo tinapay kun hot water. Pangilaw kan ti kape. Lakay latan tiyag pusing-pusing ni tante. Diyak kaya ti maipos. Uray siya kanti. Jak kayat ti may raman iti post. Ala ka siyak lang nga roden Nagadumot nga arti yun. Agumaak itang agsilfe. Pinpindaak man ti unag to'y restaurant pag-selfiean. Nene, pumanagnan niyan tay. Dito. Agpusi-posisyonan. Ay, agtatak ko na talaga. Awalat di na pagtatak ko na. Yes, kay. Ayan nga ni auntie yaw. Tinanawan min madama ti Silfina. Mangibabain. Apay aya. Pinpindaan nanti amin na sulit ti restaurant pagpipicturan. Ay, unay akin na agtatak ko na itan. Kung namila nagdadamon ang makaraman iti panagsilpi. Just kay. Sa bagay, baak ngamin ni auntie iso akas jay. Iso lang matikasta. Saan matakasta dagiti daduma abaak dita? Bay, antayo man laang tatang. Inton sumangput na jay. Mapanmanan maki-video ki dita. Pagasman na dagita aba nagtatang, bay antayon. Pagtatak ko na nakit dia. Bakitan agantel. Oh, nayday tan tatang. Tapay, nagloko kayo matan ngagkabsat. Pinanawan daki din. Kababay nimot nga minan. Agyan kayo mo't kan ija ngagsilselfay. Timbag kumamot no ado ti inorderyo. Just kay. Adama tinorder ka. Ti kababain akit no awan apulaos. Inton maminsan ka ba guys?
Agbusog kayo, iti palay. Sa uraysan kayo narumara mapanaggas tao. Ragsak ko nga rod mo ti rumwar amapan kadagiti ristauran. Di kamot nga ron nagurda iti napaw ka na agkakangina si daan. Ay, sayang mo't ati magastos, nagngina. Apay nga raw na mapan ka pa lang mang restaurant ngay no nangila. Kan talaga nangina ti makan iti restaurant. Nang runa no iti ngingina na restaurant ti papanam. Oh, adun la amin mo dagita nga ibagbagam manong. Sana tila pagtatak ko ng mga ramida inta kababain. Ay namanong, awan ti nakababain ni tar aramidek. Saan ko matatak-takawon ti mapangko iris-restauran. Kun awan biyang timiter iti kayat kong aramidan no ag silpi-silpi ak dita. Ti kababain, numangki burak kadagiti na uli magkatattao. Kasla dita, nagbibidyo okay da. Bye-bye ak saan ko nga kiburon ida. Anya? Ay, gore ka man kidetan na man makikanta dita yan da engineer. Yan tiya talaga. Anda pa'y paraffle drone na dita. Napintas na giti abakan. Ay di ka laagbain. Mun nga ro dantay. Saan nakamot at trabahador ni engineer? Lagi tila ang karpintero kada masound ti maki-Christmas party dita. Pagtatak ko naman nga ising-singit na pagbagay. Di ka laagbain. Na, kano itay lima basak, binagaanak ti asawa ni engineer amapanak to kano. Yan. Ala. Ingkan, si Kanton Timyos, nagiti karpinteraw. Anya amuse? Wanantay. Musang Nay, nagawid ka matay. Madamapay mo ti video kay kabagays. Awan da gita at tao. Imbes na naragsak ti amin. Tanagganas ti agkanta ka nagsala. Mabuisitak ka ba guys? Hey. Apay nga yakas tamot tayo. Awanan ti silpon ko. Tinakaw dan. Imposible mo tatakawan da. Kit agaam mo kayo matamin nga kakadwaan tay. Amang ano, naragragya ti nalabas sa ragsakyaw. Why? Pun nga rod. Takas taunay ti panagsala-sala ni Auntie Itay. Nakitak itay lima basak. Ay, kas taunay ti taradek na. Di ta pagsasalaan da Auntie Lita. Kunak man, no jayan da engineer. Napaanak nakikantay di banger. Kung nakisyat. Jakayat amay-may sa ti pagusto ka tao. Na. Pagusto kamen nga awis. Kakaiso na a Christmas. Ay ngam. Una yan. Tinakaw dating patpatig ko asil pound. Imbag laki din at na-upload ko amin na self-pic. Anya? Awalat di mo pagtatakuran. Awanan tayo cellphone ko. Bay amaw ta silpon dita. Pindaam kit de ti mapan ka dagiti agbibidyo kay. Aguma ka. Sambutam ti aglikmot itayan ti bidyokyan dita. Sanan, masurunak tawanan tayo cellphone ko. Maamwak lano asino tinangilamang. Uno na ngala, alaat matikaran ka da. Lah, nante. Anya. Unay daytan. Bay amaw ta cellphone. Bonusaan jay nakapitaw. Anya. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Agtatakon. Dito'y programa tayo. Unay daytan Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Your Dramatives TV YouTube channel.
ti pakasalitaan ana paulwan, ti bangkay. Dito'y programa tayo. O naydaytan ka ka. Pirme, alaaw da itay. Apay dayta, tadi da mabanog nga aglalaaw. Saan damay nga aglalaaw bakit? Agkankantada. Isumutla dayta ta inlaaw mat apa nagkanta. May mayat na di agkankantan ngam di agung ungay. Basit lang na ita mang mangigmaw. Nakarkaron to no rabii amumatay. Kasta ti New Year. Makarangirang ngam adaw ti maragsakan iti dayta. Ta New Year nga raw. Ay marengrengak. Di da pay lamapan agpukka-pukkaw ijay tuk-tuk ti bantay. Lugay ibagadamot ken katikas tayo bakit? Di ka pala mapan agbalay iji tok-tok ti bantay tapno awanan ti mangag mo ngagkakanta. Ha! Apay dayta din siyaw, taanle, ti panaginom yaw. Yan ti may. Kasta talaga ti New Year, banding. Apay saan kayo ang makabanday, nga awan ti inom? Anyat ganas mo ngay marantay. Naragragsak mo lang kagsasango na dabasit masyat, mapulutan, kan kanta, siyempre. Anya abasit ni bagbagam, mano abasyo ti nakawaraditan, nagadon. Kalukwan day ta. Imbis nga ilalaok yu iti arak dagiti masida, ipangan nyo iti innapaw. Sa balimot aray tante, inapoy with ulam. Sa balimot, ti pulutan with mainom. Usto ki di daytan. Isardeng yung tagi-inom tanay, naulaw tadaduman. Yan ti ba? Oray si ka. Sa anak pa yung natablan nante. Anya saan? Ne, kita man, agpapada kayon nga, agtukulan tululo yaw kada tenged. Pati matmatayo dita, nagbulbuligaw-gawan. Imbag, ano makakanta ka pa din siyaw? Kaya, ante. Kayang-kaya. Hustuki din day nga arak. Saan nga agragragsak ti gagarayo? No di kat agbarbartat. Di kayo matanagan, ante. Taday to'y dildilawan niyo, kat maudin. So may papas ko na ramanan ti arak. Ramanan nga? Ipapaskon nga arub-ubun amin kunam arub-ubun amin nga arak. Ano mo, nante. Tapno mapnag kayo, sige sana bali. Tati New Year's resolution ka, kat never drink wine anymore. Promise na ta. Iso nga gumakitan nga daw. Nene. Rugyan dan tiag kanta. Naktumutan kumanta di tabanger. Nasaysaya at pay, no ikan kantam latan tanaulaw kan. Oray ladua, ti naggidan video okay ti karuba, awanan aridenggan. Mala, saan kan uminom, ingkan makikanta. Gore pa imot, ante. Dapay mo lang kang kanta. Narigat mo tano agawak ti Mike. Madino sulwam ti Mike. Ibagadan to na pagbalinan nga ice cream na ita microphone. Madi Daya, di din siya agkangkantaan. Nabarteken tilaglag. Bayam nga kanta tapno mausawa. Intun nalpas ti kantana, umay manin agsyat day jay. Manayunan tumanin at ibartek na, di la umay ti arak. Imbaga nangaruden ken kabakit, maudin na ito ya panaginom na, mga baruwanan ka naon. Dayta ti karinaken ka adeng denggek itay. Patsyek tulaeng no napasama ken. Ala, denggen taman kidi ti kantana.
Kanta ti ulaw day ta. Denggem laeng no kayat mo. Marengrengak. Aw, salit. Tawan pa'y ari dengganan. Nagsakitan tilapayag ko. Alusam abakay. Ay talagang mo't ang New Year reta. May tangamin ti pag-aayat ti tao. Nakaragragsak na nga awan aridinggan. Busina ti motor. Kada anya na kita turutot ang nagpipigsa. Ay madadaal tilapayag ko talaga. Agapot ka na. Silsilamon talapayag mo iti kapas. Ayan namutin ngay dagiti agiinom. Dadin siyungay. Remor naman. Napanda siguro naki-New Year Ay sus laglag mo dayjay. Napansamanon iti kabangibang a barangay. Saan ang maumumay ti arak? Inton kwan simkil ditan. Jablo ki de. Unay daytan bakit? Ay anak ti Jablaw. Nalpas daytay arimbangaw kada makatitileng a motor kada bosina ken trumpet dagiti ubing. Adda pay lagbid video kay ay unay daytan. Sana mali na nang. Nalingang kanta niyan tiloy da. Sana silang. Ay oray mayat ti panagdengeg yu ta marengrengak. Anyat orasin aya. Malauna ni ti parbango na. Kasano ka makaturog ngay no kastamat. Nagpunang kami na maturog kayo. New Year na nang. Awan tinurugan. Anya. Ay ayaban na kayo nga ron yan tiloy da. In mic na ba iti mangayab ka na kayo. Yung di kayo matmapan. Si kanto langang ti mapando kayat mo. Marengrengak ka talaga. Ibaon nakpaila ijay mismo nga ayan ti agbibidyo okay. Adan a marengrengak. Salbag. Ay na bakay. Si kalaangang ti saan nga agin enjoy. Awan naikapis kan. Kita ang din siya. Napan pala nagsapol iti kasyat na ken pakikantaan na. Ay unay daytan. Nanang, tatang. Ay na. Adda ka no nasarakan da. Bangkay ni Mang Densyo. Adda iti barangay hall. Ha? Bangkay ko nam. Uwan tatang. Natayan ni Manong Densyo. Nasarakan da nga awan pulso na. Awan puot na. Iso nga inyayabdan adagos iti punirarya. Agsubli akmut lang iti barangay hall. Ado pa iti tattao yay. Nakitaan. Oo. Anya ngayon taramidem bakay. Awanan ti kaanakam aparikot mo. Makapakawa. Ay na, makaluhaak pa yan. Si Kangay. Di ka lang makadungaw. Ha? Ay! Ay, saan pa'y? Jak pa ang dungaw? Amagano, maibuston ti may dungaw ko, intun isang putda ti bangkay ni Densyo. Kasla, saan anatay iti panagriknak? Iti panagrik nam lang layta. Kastamot talaga. No, katkatay ti may sa tao. Kasla si bibiyag pa'y Ala, agdungaw kan bakit? Tapno awan may bagbaga dagiti karuba. Anya? Ibaga danto pa'y ngawan bibiyang mo iti kaanakam anatay. Ay di nakmamut apuraon binitaw. Timing mo't Alya, ay, unay daytan bakit?
ginatayan ko. Apa yung nadak dito eh? Hospital ka rin dito eh. Ay, talyawak man iti masikigan. Bangkay. Ada lalaki nga umasidag kanyak. Nakaigamit tila bahas kan ringkilya. Nene, apa neta labahas kan ringkilya? Arabatek, pangbalsamar kan ka. Iwag tidakkel nga orat ititengen mo. Kalpasan na isaksak ko ti balsamar. Agure ka. Nagsao ka. Bangkay, nagsao. Tumaraya ka! Timbarayan. Anya pala taramitok ay. Bumangon nak dito. Tumaraya ko tantan eh. Pasiga bangkay mo tantiad na dito eh. Tarayan din siya. Taray. Parapangunan. Alas 5 siguro. Na medyo aglawagan. Ando pala ti agbibidyo kay malabsak. Alyan din siya! Isang tisubungan! Alya na to! Laglagamot na kita. Kuno na tayo dyan! Alya ka no. Nakataraki ah. Taray! Isoda ti agropro pangalalya. Unay daytan. Saan aya katay payla ni Mang Dinsyo? Apay ngay nga daadagos al-alyana. Magmag na kano anak kita da Carmen. Ay, awan siguro ti pagpliti na. Ay no libre mo ti service ti funeral car. Ay, anya ka din ti sasawag. Anya magmag na ngamin nga bagbagamot. Kasta talaga, no, kakatkatay, ti may sa tao. Napigsa, ti al-alyana. Sumarong karadagos. Sasawabot si ka, palaran. Awan tal alya, ada nakita mo na aya? Nukas kasanaw, makakita ak itan. Sumangpit ngamin ti al-alya ni Densiaw. Ay na, bakit? Isiram amin na maisira. Pulatam amin nga abot. Tapno awan lumsotan ti al-alya. Bagtet, anya dagitan asa asawam. Apay di ka mabutang iti al-alya ni Densiaw. Napigsa ti al-alya na tamang nginom. Awan tal alya bagtet. Maal-alya ka siguro adi taropam. Anya, unay kan bakay. Patsin anatay ni Densyo. Maamiris kon lakay. Gapo itinalaos abartet na. Amanga no inyilad na latan ititinga ti kalsada. Isu nga raw na naatalan kat natay. Saan na naatalan? Tanakita damot a tao. Iso alin ni Syanda. Isu nga raw nga impanday di punerarya tawanan pulso na sigun iti damag. Apay nga ron nakita da ngay nga agaw awid ditoy. Adda ditan ti al-alya nga ibagbagam. Saan mo lakit niya luklukatan bakay? Tama nga nukila at abagkalin na tayo amin na itang al-alya. Uncle! Ante! Siya na ito! Idensyo! Lukatan nyo tari daw! Ay mabiit laang. Mabiit laang. Saan mo luklukatan? Al-alya na ita! Uncle! Si Bibiyagak! Sa anak ng al-alya!
No natayak. Sana ko man ngumay dito. Mabiit laang nga road. Mabit Saan mo laang. aluk-lukatan ko lakmay? Sige, sika nga road timapan mangilukat. Ala, sika lang harutan. Tapno sika ti umuna bakalan ti bangkay. Sikan bakay. Kasta, tinapasamak. Wanantay, magmagnak. Kalat mo't na natumbak. At lalaki din nangiduron kanyak. Sumangkalaglag ka mo't, feeling mula dayta, awan tinangiduron kun ka. Tuang mulatan at abagim tinalao sa bartek mo. Anya, Ang kagdigas, tanagapu ka pa iti punirarya, makapadurman. Ang mga no dapay COVID, ijay nagidam. kung nagpasaw, masapo lang makadigo sa kadakaws. Densyo, kasarita ka itinalapat. Jak kayatan ti kasijay anapasamak. Wanantay, ikarkarit. Saan to na mapasamak na dyan? Sa anak mo na tumimtimpay ti arak. Ngay tamot at talaga ti karek. Ngay tangamin ti New Year's resolution ko. Ngay jakon ti arak. Kapilitan. Wan, kapilitan akasta. Tano di mo idyan ti arak. Pudpud nunton ti panangiwa da iti tenged mo tapno mabalsamar ka. Ay, jak kayat da antay. Jak kayat da ita. Jak kayat da mapasamak ti kasta kanyak. Mapasamak. Saan antay? Oo, anyaki dia saanan. Mapasamak, no awan latta ti panagnaknak mo. Ay, saan ka nga roda na makasyat din siya? Makasyatak ka? Anyat ako na. Ang nagkarya nga ijakon ti arak nga oray asino pa iti agdip-dip pa dita. Lo, agdip pa akngay. Agdip pa kailangan. Oh, very good. Kasta ati kayat ko. No kunam asaan. Sustiniram ti panagsaan mo. Tano saan. Siya kon ti mangisilsilken ka iti punirarya. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan anapaulwan, ti bangkay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Malipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Dramatics TV YouTube channel ti pakasaritaan anapaulwan. Second Voice. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ay unay daytan a klase ti tono. Saan mo dil-dilawan ba kayo denggamlatan? Anya. Ti kalatan nagtagtagari. Narigat ti mang pabae. Intunkuan gumura. Kahit saanan ngagtrabahaw. Ay sos. Unay daytan a kinasilan. Saan mo asang kadagulik day tabakit? Ipinumot Kasanungay a maipino dayta. No itagalog ko, wala sa tunaw. No English mat, out of tune. Ti Ilocano na, silang. Ipinom nga raw. Kas kuma iti second voice. Unam natan Na, nagrigat ti second voice. Di nanto pa'y maalat ti first voice. Daytan to laki din second voice. Second voice nga raw. Tadi na sorsorotan ti first voice. Isawa second voice. Kasta day tabakal. Unay daytan.
Inak di taayan daan ti pasing, tanagawis da. Simmangpet di anak na naggapo iti abroad. Agpakanda ka now, ado ti sagana da. Mapangkamakipangan? Wala nang. Mapantayo ki di kada tatang? Ado ngamin ti sagana da. Anya, di ka lagbainan nga ukudem ti si bubukal a pamilyam amapan makilamot. Isuda mo't tagaw awis. Ado ngamin ti makan. Ado mo't ti mapan. Isu ang mapantayo mo't Si kalatan ti mapan no kayat mo. Sige nanang, isang putan kayong tulangan kin ni tatang iti makan. Isu saan kayong ngagluuluto? Isu no isu ti kuram. Makaamu ka. Mapanakon, agkantak tupay. Ada pagkantaan da. Ay, saan ka na mapan no day agkanta taramidum ijay. Kababain laeng, uray kumano na laing kang agkanta. Anyat pagkungkunan nyo kanyak nanang, kapoy. Adun tupay tamok akanta. Apay di mo madlaw no agkankanta ka. Saan mo masursurutan ti tunaw? Isu asaan kantong agkankanta dita. Tapno saan da ka akatawaan. Agkantan tupay di kapoy. Siyak tulakit din ti saan? Ha? Mapanakit din nanang? Awan pa'y tinangrugi agkanta. Siyakon ti mangirugi. Anya? Apay day nga ubeng. Isumutlatan ti mangmangagngagkan kanta. Awan siguro ti mayat ngagkanta, tama ba inda? Mas daawak Day mo't sintonado ti nagturod ako manta. Nagsardungan. Awanan ti agkankanta. Lalpasan. Nakasanga pulon sa akanta ni Doris. Alas 12:30 gaya man. Alas 11 itay naman. Ay sos, may sanga oras gaya managkankanta ta anak ti Diablo nga ubeng. Mangantakid din. Orayam kid din ti sangput na. May sanga oras yung tinapalabas. Day tamo lang nagkangkantan tinararamid na. Aggao akon. Ta mga anak kid din. Mangantan? Mangmangan siguro si anak mo. Kalpasan na. Isang putan na tamutan iti kananta. Ay, isumula di ka pa'y lamangan. Tanam na maumlaunay ti isang na. Unay day ka. Nalpasa kaun anagkankanta. Inak mangalan iti kanak. Lola, pangalaak iti makmakan? Apay, di ka pa'y nagan. Saan pa'y Lola? Nagkankanta ak ngamen. Awan mo't ngamen ti kasinublat ko ngagkanta. Di damot kayat. Ano kas dayan balasang ko? Sikan ati mangiyawat, wano mangipasa iti mikropono, tamangan mat no, mabainda. Ay, kasjay gayam Lola. Sige, intun maminsan, kasjayan taramidek Lola. Nabanugak pa'y. Mabisi na kon. Nagganas to magtagkanta. Mga nakon Lola. Ay, awanan abalasang ko. Ngamen, nagpuskol ti may atao. Uray dagitisan anaawes, imayda, intugo dapay, ti si bubukol a pamilyada.
Just hey. Dagiti mo't daduma. Pinabalunan ni Pasing. Idinagawid da. Nagpipisool pa. Tinted na. Dagiti mo't daduma. Inyawidan da. Dagiti kabalay da. Ay, oray siyak, Lola. Iyawidak mo't dananang kantatang. Arawan nga rodan. Naibusan. May sa oras na nasurok. Anyat ekspektaram. Kisap Anya? Mabisina ko nanang, tatang. Anya? Ha? Kano napan ka nakipangan di taayan tinagado at sagana? Kano rup-rup mo ti sa nga ilida. Non-stop tagsangpot amangan. Isuan ay busanak nanang. Kasano adi ka maibusan? Kat may nga oras anaguper ka iti pagkantaan. Ako namlan singer ka. Singer at tila maturturong na. Apay nga may na di kalangan nga imunasak ba yan nagkankanta ka, anak? Kay kayat ko nga ron ti agkanta. Kay-kayat mo ti agkanta. Ay awan ang aron ti problema. Ala, ingka pa'y agkanta. Pinagbalin mo mo na luli pa po no ice cream day mikroponaw. Sinulumutan, anak. Awan mo't mayat nga agkanta. Di syaklatan. Mga anak kong tatang. Dayta, ti mapanmangan, kan mangisangpot iti makan. Nabisinan asim mangpet. Nagluto ka niti sidang itlaw, jablaw. Daytan bakit? Inggaraw namanan. Anya kumangay, ti parikot iti dayta. Denggem latan abakag. Uray trumanabaho mo dito balay. Kababain nga ron, kadagiti na uyaw akaruba. Jak kayat alalaisen ken katkatawaan da ni Dores. Iso jak kayat nga ipangugna ti silang abusis na. Ipinumot nga ibaga abakag. Na, una yun na panagkankanta dayta. Kasadum nga ipino ka nay. Maariwang akon adumdumngag. Kan dayta mo't talaga ti kay papanan na. No iti Tagalog nga ron ka wala sa tuno. Iti English kat out of tune. Iso silang iti Ilocano. Mabalin mo't nga ipinaw bakag. Kasano ko ma? Ibagam lang nga second voice. Anya. Tinantupay ang muti ag first voice. Daytan tulaki din ag second voice. Nariga ti ag second voice no saan ka ako makanta. Kumakanta mo't agkarakanta nga rab. Anya. Uwan bakit agkara second voice ni Dores. Dayta si paglaingan na. Ha? Ayo daytan Dores. Ingka man ni Jay Banyaw. Kan isiram amin atawa. Takababain. Makapaawan ganas nagtrabaho dito balay. Agtrabaho ka lang ngamin nakakaumtangiwat mo. Unay mo't daytan nanang. Patawan ka man langan. Tila pa kasi sikurandang amin. Hey, apa yating? Agday-day mo dong kamay. Kasano? Nagkantaak. Lapdanak ni nanang makapasuron. Ka, amumat ni nanang. Sana nasamiti musika. Sana kaskin ka. Nagra
ragsak jom tagkanta. Kayang-kayak mat. Ha? Isu na ngay. Di na kay tagkanta ta di na mo tagkanta. Mom Doris, saan mo ang mapagkanta dagiti nalaing ako makanta? Saan akas ka dagiti agpaabagatan agpaamyanan natuturod ti rusok da? Ha? Asino ngay nanang dagiti naturod ti rusok nang agpaabagatan agpaamyanan? May sakan ijay. Unay mo't daytan nanang. Ang angawan na ka lang ni Nanang Mau. Yok onlay. Ang mumata ni Nanang Mau. Managangaw. Nagantil nga main. Anya nagantil mo't nga ibagbagam. Sika ati gantel. Ha? Bakit? Saan mo unay asairan tirik na di anak ta? Ka maawan ganas na agtrabaho no kasta. Sa panaggagit nga agtrabaho no kasta nga agkankanta. Anya. Sumadot nga agtrabaho ano lalaisam. Siyempre, masair uno masakitan tirik na. Saan na nga mo ti masair dayjay? Ada puspus kulti kudil dayjay nga anak ta. Ulay matdaytan bakit? Dilawak laeng mo't tapno saan ako mananta dita. Diyak kaya't akat katawaan dati anak ta. Isu nga upupayag tapno saan mangibabain dita. Diyak kaya't nga ramidun da pagkakatawaan. Tasyak mo't ti masakitan no kasta. Saan kalatan nga agtimtimag no agkankanta? Dayta ti kasayaatan. Solata mo nagitilapayag mo no mangig mo nga kankantan. Love me with all of your heart. Na ina, inggaraw naman ay unay daytan. Joey tamkit din abakad. Bagi mo ti first voice. Ta second voice kat nga raw ni Dores. Anya. Rex anak, si kaman laeng ang timakisaukin ni ading mo. Apay ayaman na nanang. Baga amman, tano kasta nga agkanta, mapanlaengan iji banyo, tapno awan ti sabali ang makangeg. Anya? Amumutan dagiti karuba, managuyaw da. Siyak ti mababaen no kasta. Mas dawak mo ta? Uno saan, nurugyan ng tagkanta, rugyam meten nga isara amin na tawa kada kurtina. Na? Ulay daytan nanang. Kababain anak ko, may babain tayo amin. Mawatan kayo. Ngam trip na nga raw. Awan makalapid. Ragsak na daytan nanang. Nasaysaya at la daytan ha? Ngam timapan agpasikog dita. Anya! Tatang, agpakadaak. Papanam. Di tayan daan ti pasing. Apay. Agpakandamanay. Medyo. Ay, saan ka na mapan anak? Kababain. Ibagadan tupay ha, saan ka amang mangan? Sa anak mo't amapan makipangan. Anya nga ron ngay? Inak makikanta Anya? Nakaskas daaw ka di tatang. Saan ba't anak? Ngam kwa, medyo... No kaya't yu tatang, mapanta makikanta. Anya? Kaduan nak tatang. Ay, saan? Si kalatan timapan. Sige, ingkan. Apay apinalubusam.
Bayam at agaliwaksay. Kasi mo ita mabambanog ngaglamlabakan agdaldalos dito balay. Kanutultulunga mat. Ragsak na daytan bakit? Apay lakay kay kayat mo, akat katawaan da dita. Ay katawa dalata. Uray ta lasingpet ni Doris nga anak ta. Saan aman nakiapa? Saan mat nga aggargarampang? Iso na lang tano agkanta ket Pasig asiken boys. Ay nasayat mo't ket di ano mapan makikanta. Tapno maabog da amain. Anya? Amu dametan ti anak ta. Ken amu dametan anak sem iti siken boys. Iso akas lawan anyaman nan kadakwada. Ray aw dakit di no agkanta. Da maragsakan da amin. Anya maragsakan, masurunda. Maragsakan da bakit? Ngamen, agkakatawa da amin. Kaya't asawon na ita, maragsakan da amin. Anya? Sikan di sumisigunda bakit? Ay, unay daytan. Litan ti naggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Second Voice. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsarunupay apakasaritaan. Amay tampuk metlaeng dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision. Giovanni. Script and direction. Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.